Now, ye mampon abakosem bia ehun papa metie mampon abakosem ehun bi nie mera bi betwa mu a na memma benum abedi mampon akonya no be ware asante ahema memma binum di mampon akonya be ware asante ahema wate na bema bi ba ko friend safu kantanka kra de na ehun kese safu kantanka be di mampon akonya no be ware asante hema abrafiba ye friend yadom kunadu yadom die na ehun wom abrafido be di ma asante hema na abrafi wu ye no ne ba yadom soso kunadu yadom no obedi asante hema enti na kwadu yadom ote no toso miensa no ana safu kantankan mampon hene oware kunadu yadom asante hema ana onene woye nam me pese mo amutie minu ntie pa se mampon hisubia ehun mampon hene safu kantankan ono na abakosam kire se wen meye profane kakra se ne bia beti ase ono no ne kwatia no manan edi asante hene akonya why asa kwampanyini safu kantanka ba wani yemba ne kwatia no ba asa tutu kwa mina si bebonsu opoku frefre asa ye wakutu omina safu kantanka ba ne kwatia no ba so be wale asante hema no ne wo sama no sankura no ne sankura no so nyina di asante hene episi wiase da episi asante manimu da episi Ghana ha da episi wiase manimu bia da enu nti na ya na opemso tai kase ne papa ne mam sa eti otumfo se to the second ne papa ne da abafre sa because safu kantanka manan ebedi asante hene into otumfo the second o papa ba bebedi asante hene no otumfo the second ni nuanom anane wofanom into no nuanom anane wofanom ma papa into obafre be papa ana ana mampon hene so no obafre otumfo se mba because mampon hene no whoever occupies the mampons too atasafu kantanka no oye papa ema osetutu kwa mina sibebo nsu opoku frefre osaye wakoto na osakwa mpanyini so otumfo o say be from mampon mpapa na mampon so be fro osetutu say otumfo say mba otumfo asante hima ya o say obe from mampon say nkunu what I said nkunu nas mampon hina so be fra asante hima say nyere wela sa otumfo tia ko yesi ye no onuane asante ni aba ene asante be say na ofre mampon mikunu wabla ne nuane so frɛ ne me papa asa say akan traditional sana ese eba so mampon so o tibi ka asante man asante asem anyi mampon frem dabi because bama baako ono ne ko santam ka se meye profane se ne nipa bete ase mi ka se bi bema no ba ni pentimi nti ase yi no ne mra meye profane ne ko tia no man nine adi asante hene na sasa fu kantanka no kra no chese ono so no record de na ehu because history has it say otimware ayi edise grabbing him abi that one there's a debate the friend panchia grabbing fancy derby yani mampon for to kwentinu panchia entimi nkoware safu kantanka ntore nango that is the debate but osana ware kumawu hema o je safu kantanka na ni hu ehu pa na ire no yese bebre ahima
Asante hema Kumawu hema driving for say oh yanyintum but history books will have it say oh ware bema bako ahema so da hema nkwa no pe Make this party make this party all right. Thank you.